nkuko yatanguye abivuga ntabwo ari intambara twajemo ngaha kandi nubwo umuba mubona hari ibyo tudahurizako tuba turiko turahiga ukuntu twobihurizako biciye mu nyandiko. Ni naco gituma ubona nta si amajambo asobanura yandi majambo, ahubwo ni nyandiko zisobanura izindi nyandiko. Kuri ubwo rero ndasaba umwarimu umwe ko dutanguriza gikorane cyacu n'amajambo meranda ya Qur'ani. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Iminota 20 n'icigwa twisunze Matayo 5:17-19. Mbe Yesu yaje gusenyura ivyagezwe canke yaje kubishitsa? Kikaba arico cigwa dufise uno munsi. Ndamusabye ko yokwegera ngaha rero mu minota yiwe 20 aduge n'icigwa ciwe. Urahawe ikaze Alhaji Idrisa. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Reka tubanze dushimire Allah umuremyi w'ijuru n'isi, amahoro n'imigisha by'uruke azogira n'abahanuzi, nawe sundi n'umwarimu mwiza, ikitegerezo cyiza, umukozi wacu n'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamwe n'abasangira ngendo biyo n'abayisilamu bose bazogerageza kumukurikireza kumusimeruka. Dusaba uhoraho Allah kudushira muri abarahuma. Amin. Amen. Ikigwa tuno munsi ni ikigwa twatoye nk'abayisilamu kugira ngo turabe imyemerere y'abakristo mbega ibavana he ikabashikana hehe. Twisunze inyandiko iboneka muri Matayo 15 umurongo wa 17. Injili ntagatifu kanditswe na Matayo mutagatifu. Matayo 5:17 aragira hati Yesu arababwira ati mwarumvise ko byavuzwe ngo ntuga astaghfirullah uretse gato. Yesu arababwira ati ntimugire ngo naje gusenyura ibyagezwe. Ati ntimugire ngo naje gusenyura ibyagezwe. Wanzorindiye tugenda kamwe kamwe. Yesu aravuga ati ntimugire ngo naje gusenyura ibyagezwe. Tuvuze ibyagezwe ni byahawe umubwishwa n'Imana Mose mu gitabo cy'ibyagezwe cyangwa cya Taurati, akaba ari n'amategeko. Tuvuze amategeko tutegeza kuza kwisunga ibitabo tumenye amategeko ni iki. Cyane ndi bitwa mu Giswahili sheria. Tora kamusi ya Biblia page ya 340 kugira ngo tubanze tumenye sheria ni iki. Nagi umuntu aza guca hirya ikatisha amakorosi tuvuze sheria. Sheria amategeko katika Biblia, muri Biblia neno sheria hutumiwa kwa njia mbalimbali, likoreshwa mu nzira zitandukanye. Inaweza kutumiwa kwa maana ya amri au maagizo, ku mategeko cyangwa ibyagezwe, na maelezo ya jumla atisobanura muri rusange yagitolewa na Mungu, kandi n'amategeko aba yatanzwe n'iki? N'Imana. Aho rero bagiye gukwepa na mategeko aba yatanzwe n'Imana. Yego, andiko inaendelea kusema yego, na serikali na walimu ndio hariho n'amategeko ya leta, nayo ni sheria. Ubwa mbere kwere kuri Imana, aya kabiri ya leta, ayo n'amategeko. Yego, na walimu
au wazazi. Abarimu nabo nyene barashobora gutanga amategeko mu ishure, cyane abavyeyi bagatanga amategeko ku bana babo. Iryo niryo jambo amategeko, isobanuro yaryo. Hano rero tugiye kuraba amabwirizwa cyangwa amategeko y'iki y'Imana, niyo sheria tuko turavuga. Nimutuzanira amategeko y'umuntu duhejeje kuvuga ubunyene numwe ngo Yesu yari mwarimu ngo tubatanze amategeko, siyo turi ku mategeko y'Imana. Yesu rero ati sinaje gusenyura ibyagezwe cyangwa amajambo avugishwa n'Imana. Tuvuze amajambo yavugishwa n'Imana, reka tubanze turabavugishwa n'Imana nabo ni bande. Tora Bibiliya ya munsi ya Bibiliya paje ya 267. Soma hiyo. Unabii katika lugha ya kisasa, maneno unabii atavugishwa n'Imana mu rurimi guno munsi. Na nabii kwa kawaida yana maana ya kutabiri. Ati ni wa muvugishwa n'Imana, nukuvuga ni wa wundi yavugishijwe n'iki n'Imana. Tuvuze ati amategeko sinaje gusenyura amategeko cyane ibyagezwe cyane amajambo y'abavugishwa n'iki n'Imana. Manabii baje bigisha amajambo bakwiye kuki ku Mana. Yesu rero ati ibyavuye ku Mana n'ibyavuye kwavugishwa n'Imana, aya mategeko jewe Yesu sinaje kugira gute kuyasenyura. Sisabaga yemi bandanye nyandiko andiko ine ya hano muri Matayo irabandanya ikavuga iti, ivuga ngo iki? Sinaje gusenyura ibyagezwe. Yesu ati sinaje gusenyura ibyagezwe cyangwa amajambo yavugishwa n'Imana, cyangwa amajambo y'abavugishwa n'Imana. Sinaje kubisenyura, naje kubishitsa. Ya mategeko y'Imana na bya bindi Imana yabwira intumwa zayo n'abahanuzi, Yesu ati nta na kimwe naje guhindura. Akakantu kagumye mu mutwe, nta na kimwe naje guhindura. Bandanya. Yesu arabandanya ati ndababwira ukuri, gushika ijuru n'isi bizoviraho, nta kanyuguti na kamwe canke n'akazaza bizova ku byagezwe, gushitsaho byose bizoherezwa, nuko uzorenga ibwirizwa na rimwe, muramwe y'Imana ryo muyoroshe. Urumva ari hayoroshe ari nayagumye rimwe ryo muyoroshe, ego hanyuma y'ayandi akigisha abantu ngo bagire batyo mu bwami bwo mw'ijuru azokwitwa muto. Ikibazo rero, Yesu yoba yaje kuyonona cyangwa aracyari kwa kundi nyene? Igituma icyo kibazo kimeze gutyo nuko tuzi abantu bagiye baravyonga ibyanditswe by'Imana, hama inyuma ya Yesu arazi ntumwishira ibintu ku murongo. Imaze gushira ibintu ku murongo, tuca turabona ibyo abantu bagiye baronona, tuca turaraba ibyanditse muri Bibiliya. None ibyanditswe muri Bibiliya koko ni bya Yesu cyane n'abantu bononye inyigisho za Yesu kugira ngo isi y'uno munsi banayigira ibibazo? Abantu baje twisunze ikigo cy'uno munsi tuza gusanga ubuzimire bwose buswe n'abakristo bukomoka mu byo bavuga ko byavuzwe nande na Yesu. Hano rero mudaca mutubwira muti oya ibyo si bya Yesu, ahubwo abanditse nibo bamubesheye. Ntugaruke nk'icyo tubyine hano ngo jera tutse Yesu. Ndiko nkwigisha ku byo mwanditse mu gitabo cyanyu, ariko je ndaze muri Qur'ani kumuvugishwa n'Imana Yesu atigeze abesha. Ndabizi muri Qur'ani. Kandi Yesu muri Isirayeli uyu mwemera ntiyemegwa. Reka tubisuzume twisunze inyandiko, nivyo canke sivyo. Akarorero, Abisirayeli Imana bahamabwizwa ngahe 10, si sawa? Ayo cyosanga kuva 20 murongo wa mbere ukabanuka. Imana itanga amabwizwa 10. Soma ijya mbere kwanza mwarimu. Kuva 20 murongo wa mbere haragira hati Imana ivuga amajambo yose iti, Nguhora Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa, mu gihugu cya Egiputa, mu nzu y'ubuja, ntukagire izindi mana umbangikanya. Ugira gute? Umbangikanya. Iyo ni Imana ivuze ntukagire izindi mana umbangikanya. Yohana 10:30.
Injili ntagatifu kanditswe na Yohana mutagatifu 10:30 somya ni Yohana 10:30 namaze kwazingura amanimu yego haragira hati 10:30 haravuga agasubira kayaga mwigisha yego jewe na data turumwe. Yesu arahinduye rero Imana ivuze ati ntukagire izindi mana ugira gute umbangikanya. ubu harabonetse witwa Yesu ataguye kuringanira n'iki n'Imana. Imana ivuze ati ntukagire izindi mana ugira gute umbangikanya. kandi ashavuga ati amajambo yose yavugishwa n'Imana nta n'akanyuguti cyangwa akadodo kazoga ku byagize gute ku byagezwe by'Imana. ngaho Yesu araje rero jewe na data turumwe apenze icyagezwe cy'iki cy'Imana. ndakene mu byagezwe by'Imana hari Imana yavuze kumwana na Yesu aho turaje mutwereke inyandiko ahantu Imana avuga ati jewe natumye Yesu kandi Yesu turangana muce muzana inyandiko hano sita gusa mwarimu turabandanya aho nyene gatatu Yohana Milongiri ku murongo wa gatatu. Ngiye kuhashika mwalimu haragira ati ntukagire izindi mana mbangikanya. Ntutire izindi mana zibugira gute mbangikanya ntukibaze igishushanyo cyangwa igisa n'ishusho y'ikiro na kimwe kiri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku isi cyangwa mu mazi yo mu biyaga ntuzikubita imbere ntuzibisabe kuko jewe uhoraho Imana yawe Imana ifuha mpora abana igabitanya bya base hageze ku rungano rugira gatatu no ku rugira kane sibabanyanka. simbira ku 8 tunyarutse ku murongo w'8 aragira ati wibuke kuziririza umunsi w'isabato. wibuke kuziririza umunsi w'iki w'isabato komeza mu minsi 6 uzukore aba ari yo ukoreramo ibikorwa byawe byose komeza ariko umunsi ugira indwi niwe sabato yanje jewe uhoraho Imana yawe ntukagire igikorwa na kimwe ukora kuri uwo munsi wewe ubwawe cyangwa umuhungu wawe. gezaho Imana iti ku munsi ugira indwi niyo sabato yanjye jewe uhoraho ntihakagire igikorwa na kimwe ugira gute ukora kuri uwo munsi. reka nibarize Yesu mbe Yesu ibyagezwe by'Imana warabikuyeho cyangwa wabikuyeho Yohana 5:17 Injili ntagatifu uko yanditswe na Yohana mutagatifu 5:17 Yohana 5:10 aragira ati 5:10 Yohana haravuga agasubira akayaga mwigisha haragira ati Yesu arababwira ati data arakora kugeza n'ubu nanje ndakora. nanjye Yesu ndakora. ikibazo aha yoba yarabishikiriye yabishikanye cyangwa yarabisenye data arakora kugeza n'uwo munsi nanje ndakora. Imana nati ntagire igikorwa na kimwe ugira gute ukora. hagati ya Yesu n'Imana ubona wasenye ibyagezwe byayarinde ahoshi kuva yo 11 kuvayo aho nyene 11 kuko iminsi 6 ariyo jewe uhoraho naremye mw'ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibiri muri byo byose nkaruhuka ku munsi ugira indwi. Yesu nawe ngo data aragaragaza n'uno munsi nanje ndakora. hagati ya Yesu n'Imana ubona umubesha arinde Yesu wa Bibiliya ariko ubona umubeshi arinde ninde yasenye ibyagezwe cyangwa yarabyubahirije. ikigwa ndakeneye nk'abantu bamenye ukuri ahubwo tugura ubwenge bw'abantu abantu babona ibintu byaje gute byagenze gute nituraheza mwarimu genda honyine 13 harabandanya ati ntukice Imana itanze amabwirizwa ati ntukice. mbere Yesu nawe utuvuga ngo ikiruka 19:7 Luka 19:7 aragira ati Yesu aravuga ati abo basi banje batakunze ko mbaganza nimubazane mubicira imbere yanjye. Yesu ati bazane bose mubakerera amadosi imbere yanjye. Imana ati ntugire gute ntukice. Yesu yaje kubishikana cyangwa yaje kuvyonona baraduha inyishu ariko Yesu wa Bibiliya yaje gushitsa cyangwa yaje konona.
turabandanya mwarimu aho nyine 15 nyarutse gatubwire aho nyine 15 barabandanya hati aho Rwanda kubwiye yego ntukibe ndariretse ntukibe bananyikurikira ndariretse nkarimvo bananyikurikira impamvu sawa ntukagirize ikinyoma mugenzawe yego ntukifuze inzu ya mugenzawe mugenzi wawe niryo bandanye rifatanye n'ibyo byo hejuru ntukifuze umugore wa mugenzawe iryo rireke ko Yesu niyarongoye naho nyine yishitagezwe c'Imana bandanya cyangwa umugurano wawe yego cyangwa umugurano kazi wiwe cyangwa inka yiwe geza ngaho ayo mabwirizwa nashatse bayumve ni 10 si sawa na mabwirizwa 10 Imana yahaye nde Mose Yesu nawe acavuga ngo iki Mariko 12:8 Injili ntagatifu uko yanditswe na Mariko mutagatifu ni ubivuze ko ari mutagatifu atabaye no mwigisha wa Yesu so nyandiko niko bamwita hari niko babigira bariya haza umwe mu banyabwenge n'ibyanditswe iyo babazanya amenye ko biciye neza yego aramubaza ati ibwirizwa ry'imbere muri yose ni irihe ati ibwirizwa ry'imbere mabwirizwa y'Imana ni irihe Yesu aramwishyura ati iry'imbere ni iri ngo nimwumve mw'Abisirayeli uhoraho Imana yacu niwe uhoraho wenyine ati uhoraho Imana yacu niwe uhoraho wenyine iryambere araryemeye ati n'icyo kandi mukundisha uhoraho Imana y'imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose n'ubwenge bwanyu bwose n'inkomezi zanyu zose irya kabiri ngiri mukunde bagenzi banyu nk'uko mwikunda nta rindi bwirizwa risumbayo Imana yatanze angahe 10 Yesu rero nangahe 2 uyu muntu yaje gushitsa cyangwa yaje gushinya baraza kuhatangira inyishu ibwirizwa ryo gukunda mugenzi wawe rya kabiri pastor rya kabiri ibwirizwa ryo gukunda mugenzi wawe rya kabiri bata inama iratanguye basha inama iratanguye twirabashubiyeko Yohana 12:3-4 fanya haraka Yohana 10:3-4 12:3-4 igitabo cha Yohana yego 3:4 agira ngo iki 14:3-4 yego naam 12:3-4 ngiye kuhashika haravuga agasubira ishengero yamwishura riti twebwe twumvise mu byagezwe ko Kristo azobaho ibihe bidashira Kristo ngo azobaho ibihe bidashira ibyo ngo byanditswe mu byagezwe Emedi yarapfuye none twumvise ko azobaho ibihe bidashira mu byagezwe byane by'Imana bya kwa Mose none Yesu yarapfuye baraza kutubwira ko mu ndaba yarapfuye muratanga inyishu mu kanya ni nyinshi ntiranaboneka rero yewe muri 2004 aho nyine 2004 Luka 2004 ko yarapfuye ngo bitera ibyaha byacu iyo tereka bitwebaje nyarutse kane nahageze arababwira ati ababwira ngo iki aya majambo yanje nababwira nkiri kumwe namwe yinge n'ibyagezwe kuri jewe byose mu byagezwe bya Mose no mu majambo avugishwa n'Imana no muri Zaburi bikwiye gushika yego maze abungura ubwenge rimira ati mu byagezwe by'Imana no muri Zaburi ko byose bikwiye gushika turakeneye nimwaza hano rero mu byagezwe mutwereka ahantu Imana yavuze ko Yesu azopfa uwitwa Kristo agapfira iki abantu niba ataje kubisenya ibi byo gupfa mu byagezwe Yesu byanditse muri Zaburi no mu byagezwe by'Imana niba ataje kubisenya icyo matumvise kuko ahantu mpagaze cyane kuri imani yayo ndakeneye muyeke mu byagezwe kuko mu byagezwe twumvise ko Yesu azobaho ibihe byose aha navuze ati azopfa kuko ibyagezwe bivuga mutwereka ahantu Imana yavuze mu byagezwe cyane muri Zaburi ko Yesu azogira gute azopfa
nimba ataje kubisenya naho byanditse mwadu kazabaho ibihe bidashira mu byo byagezwe tubatwereka aho byanditse bigamwari muki mu byagezwe baza kuduha murongo ho biri Matayo 19:5 genda ariko muza kuharonka Matayo 19:5 baragira ati hagira ngo iki ikavuga iti yego nico gituma umuntu azosiga se na nyina Yesu acavuga ati nico gituma umuntu azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe akaramata bombi bakaba umubiri umwe yego bituma batakiri babiri ariko babaye umubiri umwe bandanya nuko ico Imana ifatanije umuntu ntazokimatanure ntazogira gute ntazokimatanure reka turabe mbe mu byagezwe by'Imana yavuze ko bitazagira biva ko nakazatsa niko bimeze gusubira mu byagezwe 14 umurongo wa mbere gusubira mu byagezwe 14 umurongo wa mbere nahageze Yesu ati oya ntihagire umuntu yukana umugore nubwo zakoze amakosa mwibanire akaramata umuntu niyarongora umugeni Bibiliya itubwira mu byagezwe ngo umuntu niyarongora umugeni hanyuma ntamushime kuko hari igiteye isoni yamubonye ko amwandikira icete cyo kuvavanura nawe akimuhe amwirukane mu rugo rwiwe Yesu nawe ati mubane akaramata Imana nati niwabona ugasengugire gute mwiketa agende kuviremo umuvivuje tujye naje birasi ikibazo kiri rero ibi byagetswe bya Yesu yavuga nakazatsa kazovako niba yarabivuze cyangwa ntiyabivuze ubaye waheze ya turagaruka inshallah akataraza kari mu nyuma salamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mwarimu ntiyigeza jana muri Qur'an mama yego mwumva ngo dukunda go guharira nta nyandiko nimwe atasomye mu bitabo by'abakirisu yebe birabagirije hera bose bagenda mu matelefone mwenye kiti ingo mukahapfa unakosa cyane kwa dakika 20 ambaye mwalimu wa Kiislamu amemaliza kufundisha kwa upande wake uruhande rwiwe hivi wenyekiti tunasema tuna maneno mengi ndavuze twebwe bahagarikizi na majambo menshi tuba dufise kuvuga maneno yetu ni kuita walimu waje hapa cyo tuvuga ni kuzana abigisha bakaza kwigisha usipoteze muda rero atagutakaza umwanya kwa hiyo naomba mwalimu katika upande wa Kikristo yigisha mwandi kwa Bakristo akaribie kwa dakika zake 20 yegere iminota 20 apate kumjuza kugira ngo amufashe karibu mwalimu kwa upande wa Kikristo amwigishe murandi kwa Bakristo na watu wa Kristo waliyekuwa hapa wamchapie makofi basi kadokoma mashi kugumwigisha karibu sana karibu mwalimu kaze mwigisha njoo ili umtie pa nafasi yake mshie mwanya wimufashe maana yeye anaelewa kwa machache kuko atahuye muri bike karibu Asante mwenyekiti kunipatia nafasi. Nakoze mwagarikizi kuma uno mwanya. Acha nimwangalie bwana Idrisa. Ndamurabiye Idrisa kwa mada nzuri ametoa. Ikigwa cyiza yazanye na ni kweli ni lazima uulize wa Kristo kandi biragukwiriye kandi bikwiye kuza kubaza wa Kristo ikiwa kama Waislamu kuna kitu kinawachanganya. Abaislamu hari kintu kibazazani. Qur'ani inatuambia Qur'ani yandikivuga tangu kwa Muhammadi kuva kuri Muhammadi na Waislamu wote ukiwa na tatizo yoyote igihe muzazana n'ibintu na kutukuelewa no kutamenya kujeni kwa Wakristo bino kwitwirwa abakristo dufise ibitabo bya kera nisomee Qur'ani 10:94 10:94 Qur'ani 10:94 anditswe gutya mu gitabo cy'umuvugishwa atazi gusoma no kwandika
sinzi ngine akiwasomera. Na kama unayo shaka juu ya hayo niliyokuteremshia, Yes. basi waulize wale wasomao vitabu kabla yako, Yes. Mayahudi na Manasara na waliosilimu, kwa yakini haki imekwisha kukujia kutoka kwa Mola wako. Sasa hapa anaambiwa Muhammad abwigwa, ikiwa kama kuna kitu kinakutatiza kwa kutokuelewa, hari ibikuzazaniye mkutamenya, wende kwa Wakristo, genda kuwa Kristo, ama Mayahudi, change kuwa Yahudi, ama wale waliosilimu. change baja abinji dini. Wale waliosilimu kwa sababu gani? Baja abinji dini kubera iki? Wana misingi ya Kikristo, bafise ifatiro za Kristo, wana ujuzi wa Kikristo, bafise ubumenyi bwa Kristo. Muhammad, kama una watu kama hao, Muhammad, hari abantu bameze nk'abo waliotoka katika Ukristo, bavuye mu Ukristo, waulize, ubabaze kwa yale takao unashindwa kujua. baja ushe kunanirwa kumenya. Na ndio maana niyo mpamvu katika Waislamu, mtu anaitwa Warag. Umuntu yiswe Warag ni mtu muhimu sana kwa Waislamu. Warag ni umuntu w'agaciro ku Waislamu, na huyo alikuwa Mkristo, kandi yari Mukristo, na niye aliyosaidia Muhammad, ni nawe yafashije Muhammad ili apate kuona ufafanuzi fulani, kugira ngo aronke isobanuzi naka yale aliyomtokea wakati alikuwa Jabarhira, kwibijya byamushikiriye ari mu bitandara. Hiyo ilikuwa tu kuweka msingi kwa gushiraho ifatiro. Shida kubwa Idrisa alikuwa nayo, ikibazo kidasanzwe Idrisa afise, kwa sababu hiyo mwenyewe amesema, wewe ubwiwe yavuze ase kuna maneno Yesu aliyosema, ngo hari amajambo Yesu Kristo yavuze, na kuna yengine tunakutanisha kama vile waandishi walivyomsingizia Yesu. Abandi akavuga kandi ngo utubone ko ariyo banditse babesheye Yesu. Sasa ni hapo ameshindwa kuelewa, aho rero niho kutamenya kwiwe, ipi maneno ya Yesu na ya majambo ya Yesu, na ya wapi asema hao walioandika, canke ngo abo banditse uko abivuga. Ukisoma Injili, usomye ubutumwa bwiza, Matayo, muri Matayo, Luka, Marko na Yohana, ni hao waliandika maneno ya Yesu. Abo ndio banditse amajambo ya Kristo Yesu. Sasa atakuja hapa rero ni yazaha atuambia hao watu waandishi atubwire mbega banditse. Na kizuri zaidi, ikiza kandi mistari yote ametoa hapa, amajambo cyangwa imirongo yatanze, maneno Yesu amesema, amezungumza, na amajambo Yesu giwe yivugiye. Sasa kitu kilimshinda Idrisa, ishamunanije rero Idrisa ya kutenganisha, gutandukanya ama kujua baba ni nani, kumenya data ninde, Yesu ni nani, yeye na baba na Yesu ni nani, data na Yesu ni iki, ama mambo iko namna gani, bege ibintu byifashe gute. Ni hapo Idrisa ameshindwa, aho niho rero byamusobeye, na ni hapo ameangukia kichwa kabisa, kandi aho niho yagwiriye umutwe. Baba nisomee ya Yohana 46, Yohana Injili 5:46. Yohana Injili 5:46 nasema nini? 5:46 ijambo riravuga gutya, iyo mwizera Mose naje mubamunyizera, yes, kuko ari byanje yanditse, ariko nimutizera ibyo yanditse, amajambo yanje muzayizera mute. Ni hapo ameshindwa kuelewa, aho rero niho yananiye kumenya. Unaposema Taurati, iyo muzi byagezwe, kama unasema sheria cyangwa mabwirizwa, hiyo sheria ni kuvuga ya mabwirizwa imepewa ni Musa, byahawe Mose, kama ni Musa ameandika Taurati, rero Mose niwe yanditse byagezwe. Sasa wakati Yesu amekuja, Yesu amaze kuza, akaambia wana wa Israeli, kama Mayahudi cyangwa Abayuda, cyangwa Abafarisayo nk'aba ba Idrisa, sema ikiwa kumwamini Musa, mbega niba mutizeye Mose, maneno yangu hamutayamini, amajambo yaje yo muzayizira kwa gute? sababu Musa kweki Mose ameandika kwa ajili yake. Yesu avuga Mose yanditse ibyanje, Taurati yote, ibyagezwe byose ni Yesu. Idrisa anafurahi, aratwenze kubera atabizi, hawezi kujua. uwo bimenya gute? Hata nikupatie mfano mwingine, akararo kandi Waebrania 10:1, Abayurayo 10:1. hapana kuchezea Biblia, ntugapfira kuri Bibiliya. Ibyageze ko bifise igitutu cy'ibyiza bizoza
bigafise ishusho bwite y'ibyo byiza, naho byoshobora guhingura abegera igicaniro bibahingurisha ibyo bimazi nyene bahora batanga imyaka n'imyaka. Asante. Hapa Biblia inatuambia, Biblia tubwira Taurati, ibyagezwe kama sheria cyangwa ibyagezwe ni kimvuli kya mambo yatakayotokea. Ni cyari gitoto kibigiye guseruka. Kimvuli ni gitoto kwa mambo yatakayotokea. Kuri bijya bizaseruka. Mambo yaliyotokea ibyaseruka ni mambo ya Kristo peke yake. Rero ibyaserutse ni bya Kristo bwiwe. Nakwambia, unaposema Taurati, iyo usoma ibyagezwe unasema Kristo. Uba uri kuravuga Kristo. Na ndio maana hata Wafarisayo, na ndio mpamvu n'Abafarisayo wamechanganyikiwa. Bazazaniwe kwa andiko peke yako wewe umetoa ku charity bwa watanze. Hiyo andiko 5:17, anza 15:18 yake Yohana ndio ametoa hii andiko. Yohana 5 Yohana 5:18 havuga inasema nini? Nibahindure amabwire. Abayuda barushiriza kurondera ingere bamwica kuko atatengereye isabato gusa, ariko agatako akita Imana ko ari se bwite, akiringaniza n'Imana. Hiyo ilikuwa ni shida kwa Wayahudi. Cyari kibazo ku Bayuda n'Abafarisayo, sababu alikuwa wamemshutumu kuhusu Sabato. Kweki bariko bamurega ibirego kubyerekeye isabato, na yeye amesema kuhusu Sabato, kandi nawe akaba yavuze kubya Sabato. Akasema navuga sisi twebwe hatukupige mawe kwa sababu ya Sabato. Abafarisayo cyane n'Abayuda ntitugutera kubwo wononye isabato gusa, kwa sababu wewe unamwita Mungu Baba, ariko kubera iki wewe witwa kw'Imana riso. Wewe uliye binadamu, wewe uri umuntu unajifanya sawa sawa na ukiringaniza n'Imana. Na ndio maana Yohana 10:30 imekupiga chini. Cyo gituma Yohana 10:30 hagukubise hasi. Ametoa Yohana 10:30. Yeye muri Yohana 10:30 Yesu amesema ngo Yesu yavuze na Baba ni umoja, je na Data turumye. Hapo akachanganyikiwa, bishabira muzaza kama vile Wayahudi walichanganyikiwa. Uko Wayuda na wenyene byabazazaniye nkawe. Uliye binadamu, wewe uri umuntu unajifanya sawa sawa na uri kuringaniza n'Imana. Kwa sababu gani? Hawakumuelewa Yesu ni nani. Bamutahuye Yesu wariwe. Nataka nikwambie tena, sheria hiyo icho cyagezwe Kristo. Ni Kristo. Unaposema Taurati, unasema Kristo. Ubuvuze Kristo Yesu. Sababu Yesu Kristo amesema, wewe Kristo Yesu yavuze, mngemwamini Musa. Mose iyo bamwaramyize na mimi naje wamunyize. Yote Musa ameandika. Kuko Mose yanditse byose kwa ajili yangu. Yani si byanje. Sasa ni hapo unachanganyikiwa. Aho rero urazaza ni wapi? Nikupatie mfano mwingine. Akandi karorero. Yohana 8. Yohana 8:56. 56. Hapo baba. Yohana 8. Hamutamwelewa Yesu hata siku moja. 58 Yesu arababwira ati nukuri nababwire. Yes. Aburahamu ataravuka. Aburahamu ataravuka. Yes. Jewe namye ndiho. Baca batora amabuye yo kumutera, maze Yesu arihisha ava mu rusengero. Kuna kakitu hapo juu, anza juu kidogo. Itindwi. Anza 56. Aburahamu sogokuru wanyu yari yarahahamiye kubona umunsi wanje. Ni hapo natamani. Ibrahimu alitamani kuona siku yangu. Hapo ni Yesu anaongea na Mafarisayo. Yesu aganira n'Abafarisayo ko Aburahamu yari yahahamiye kubona umunsi wanje. Aburahamu yeye mwenye mnasema ni baba yenu, uvuga ko ari so, alitamani kuona siku yangu. Yefuje kubona umunsi wanje. Endelea. Akomeza kuba yifuje kubona umunsi wanje. Na aliona akaifurahia. Umunsi wa kandi ubonye anezerwa. Ndio. Nuko tube amara n'imyaka 50 warabonye Aburahamu. Yesu arababwira ati nukuri ndababwire, Aburahamu ataravuka jewe namye ndiho. Ni hapo sasa Waislamu pia wanachanganyikiwa.
naho Abaisilamu bariko birabazazanya. Hapo Yesu anaongea na Mafarisayo kama vile ndugu zenu wenyu Waislamu. Leo Yesu aganira n'Abafarisayo n'inshuti zanyu mwebwe abahakanyi b'Abaisilamu. Akasema, Yesu avuga ati, Ibrahimu mnaosema ni baba yenu, Aburahamu muriko muravuga ko ari so, alitamani kuona siku yangu, yifuje kubona umunsi wanje, na aliona na akaifurahia. kandi yarawubonye aranezerwa. Wayahudi wakamwambia, Abayuda nabo baravumbukira, wewe haujakuwa hata na miaka 50, n'imyaka 50 yige, ulimuona Ibrahimu? Aburahamu amubonye gute? Akasema hivi Yesu ababwira, kabla Ibrahimu hajakuwepo, Aburahamu atarabaho. kwa namna ingine, Mu rundi ruhande, Ibrahimu hajazaliwa. Aburahamu ataravuka. Kwa namna ingine, Mu rundi ruhande, Ibrahimu hajakuwepo katika ulimwengu huu. Aburahamu ataraseruka myesi. Mimi Yesu nilikuwepo. Jewe namye ndiho. Wafarisayo wakachukua mawe, Abafarisayo batora amabuye, watamani kumpiga Yesu, bifuza kuyatira kwa Yesu, sababu hawakumuelewa Yesu. kweki batamutahuhinga b'Abaisilamu. Ndio maana Waislamu pia hawamuelewi Yesu. Cyo gituma rero Abaisilamu babahakanyi batamutahura Yesu. Kenye kimenifurahisha, Ariko rero cyanezereje, ametoa mada yatanze icigwa ya kusema tuangalie kama Yesu je amekuja duniani mbega Yesu kweje myisi kuvunja Taurati kugira ngo asenyere ibyagezwe ama kuikamilisha. canke ngo abishitse. Hiyo ndio mada yake. Aho rero icyo cigwa Kwa hiyo ciwe, mstari tuangalie kama Yesu alifundisha, au utamuelewa Yesu hata siku moja. Baisilamu babahakanyi ntabwo Yesu muzamutahura mu rugo. Na Biblia sio Qur'ani bwana. Biblia sio Qur'ani. Mapile. Baisilamu babahakanyi ntabwo muzatahura Biblia, Na Yesu hamutamuelewa. kandi na Yesu nimuzamutahura. Msizani kama Qur'ani, Nimwibaza ko iyi Korowani kwa yanyu mfumo Qur'ani imeundwa mu buryo yatunganijwe ya maadisi zilizopita, ariho ngo amadisi arenganye na habari Muhammad amehadisiwa, n'amakuru Muhammad yabwiwe nk'inkuru, kwa sababu Qur'ani sio ufunuo. kubera iki Korowani ntabwo ari hishurwa, Muhammad hakufunuliwa, kuko Muhammad ntabwo yahishuriwe, amepewa hadisi za zamani. yahawe imigani ya kera, Na ndio maana hamuna hata kitu kimoja kipya. nta n'igishasha na kimwe Muna habari za Nuhu, kiretse gusa cyo gusimisha amajini. Nuhu yamyeho, hicho tu ndio kenye kimo ndani tu. cyo gusimisha amajini gusa nicyo kirimo. Habari za gishasha, ariko amakuru ya Ibrahimu Aburahamu alikuwepo. yamyeho, Habari za Musa, amakuru ya Mose Musa alikuwepo. yamyeho, Habari za Yesu, amakuru ya Yesu alikuwepo. yamyeho. Ni habari za zamani. No kuvuga na makuru gusa adodi bya kera. Ndio maana kuna mchanganyiko, Niyo mpamvu ari kuzazanya, inawachanganya. bibazazanya, Sasa mnataka kukompea, mnataka kulinganisha mugashaka kuringaniza Qur'ani na Biblia. Korowani yanyu na Biblia. Hata siku moja. Nta n'umunsi n'umwe Na bizaringanira, mtaelewa siku moja. nta n'ugutahura muzabitahura kumwe. Sikiliza hii mada umetoa peke yako. Umviriza ikigo watanze. Anza hapo 5:17. Nimugire ngo naje gusenyura ibyagezwe cyangwa amajambo y'abavugishwa n'Imana. Mimi sikuja kutengua, Sinaje kubisenyura, hapana. naje kubishitsa. Nakuja kukamilisha. Ndababwira ukuri. Gushitsa hejuru n'isi bizaviraho. Yes. Nta n'akanyuguti na kamwe canke n'agazasa bizava mu byagezwe, gushitsa aho byose bizaherahezwa. Yes. Hapo Yesu anakamilisha. Yesu abishitsa, Hata moja atatengua. nta na kimwe kizabaho. Anakuja kukamilisha. Inyishu ni kuvuga byose bizashitswa. Hata nitie changamoto kwa Waislamu. Reka nzane rero ikintu cyobara kubafasha Abaisilamu. Hapo Yesu mwenyewe anasema 20 na 80. 20. Ariko nababwira ukuri, Sikieni. nababwira yuko kugororoka kwanyu. Mara moja 21. 21. Yes. Mwarumvise ko abakera babwiwe ngo. Yesu anasema kuhusu Taurati. Yesu avuga ku byagezwe, ntukice. Taurati inasema msiue. Yesu avuga ati ibyagezwe bivuga ntukice. Sasa Yesu anasema nini? Uwisha abashikiwe no gutsindwa n'urubanza. Lakini mimi nasema, ariko rero ndababwira yuko umuntu wese azorakira mugenzi we azobashikiwe no gutsindwa n'urubanza. Unasikia sasa hapo kwenye Yesu anakamilisha. Umva rero ngene Yesu ashitsa. Taurati inasema msiue, ibyagezwe bivuga ntukice, lakini akasema mimi nawaambia. Ariko
nyene ibyageze ati genda babwiye kandi atakaye mkasirikia uzorakira uwundi huyo tayari amefanya nini? Uyo azowashikiwe n'urubanza, azowashikira gutsindwa n'urubanza. Utakuja hapo uniambie Idrisa, leo Idrisa wewe uze ngaha Yesu mbega Yesu ametegua, Yesu yarabisenyuye ama amekamilisha? Change yarabishikije. Na kama amekamilisha, nimba yarabishikije, amekamilisha kwa vipi? None yarabishikije gute? Na kama ametegua, nimba yarabisenyuye kwa namna gani? Gute yabisenyuye? Ni hapo sasa. Naho ni hapo kuelewa Yesu, gutahura Yesu. Waislamu mtamuelewa Yesu hata siku moja. Waislamu baba hakani. Endelea tu. Ntabwo muzatahura Yesu Kristo. Hapo chini ijambo lirakomeza ati uzotuka mugenzi we ngo wakijujwe azobashikiwe no gucigwa kwiteka uzo gushaka kwiteka uzomutuka ati wagifuwe azobashikiwe no gutabwa mu muriro wa Gehinomu. Endelea. Ni wajana ishikanwa ryawe. Asante. Sasa hapo rero Yesu anakamilisha. Yesu arimo ashitsa. Wewe mwenyewe hautaelewa. Wewe ubwawe udashobora gutahura. Nimefurahi. Tena nezerewe kwa sababu Idrisa ameuliza yabajije, je, Yesu amekufa? Mbega ngo Yesu yarapfuye? Kwa sababu sheria inasema ngo kubera ikango ibyageze bivuga Masi abavugisha ngo baravuze ko Kristo atakuwepo milele. Azabahiwe bidashira. Kristo atakuwepo milele. Azabahiwe bidashira. Na sisi tunasemaje? Mbega twe tuvuga dute? Yesu amekufa? Yesu yarapfuye cyane. Kwa msemo wa Idrisa, rero kubyo Idrisa avuga Yesu amekufa, ngo Yesu yarapfuye. Ni hiyo akaniuliza. Rero arambaza Emedi, Yesu hakukufa? Mbega Yesu ni yapfuye? Hata tuangalie Yesu, je, umekufa ikakuaje? Mbega Yesu byagenze gute? Ufunuo ibyahishuriwe 1:17 na utanitarisha tena Waibrania 1:17. Ufunuo inasema nini? 17 byahishuriwe amajambo y'Imana avuga gutya. Ndamubonye nikubita imbere yiwe, nikubita imbere y'inyundo ziwe nk'upfuye. Hapo ni Yesu anasema maneno haya. Yesu arakorabwa amajambo maze ashira ku kuboko kw'iburyo ati ntutinye, jewe ndi wa mbere kandi ndi w'iherezo. Yesu anamwambia Yohana, usiogope, mimi ni wa kwanza na mwisho. Kandi ni muzima. Niko mzima. Nari narapfuye. Nilikuwa nimekufa. Kandi raba mpora ndi muzima ibihe bidashira. Hiyo ndio jibu yangu. Kise imfunguzo z'urupfu n'imfunguzo z'ikuzimu. Haleluya. Swali alijenga, natamani kujua, je, Yesu ni mzima milele ama namna? Yabajije ngo mbega Yesu ni muzima ubu ibihe bidashira? Yeye Yesu amesema, Yesu avuze ati ndio nilikuwa nimekufa nena narapfuye, lakini hivi ni mzima, ariko ni muzima tena milele, kandi ibihe byose. Kulingana na ahadi ya manabii, bivanye n'ibyaseze ibyavuzwe n'abavugishwa, sema kama Kristo ataishi milele, azabihiwe byose, na ni hivyo iko milele. Nuko nyene nuko yabyivuge mbayeho ibihe bidashira, iko milele. None ibihari ni ibyahe? Waibrania baba 13:8. 13:8 Waibrania. Maandiko anasema hivi. Inasema nini? Yesu Kristo. Yes. Yesu Kristo ko yararejo. N'uyu munsi ni kwari. Kandi niko azobaho ibihe bidashira. Yesu jinsi alivyo hajabadilika na taishi milele. Yesu nahinduka ni wa wundi. Ibihe byose. Ametoa kitabu cha Kutoka. Yatanze igitabo icyanditswe cyo mu byagezwe 20 kuvayo 20. Kuna maneno mengi amesema hapa. Arabajambo menshi yaje ngaha aravuga. Na amesema kuhusu Sabato. Soma kwanza Kutoka 20:1. Kuvayo 20 murongo wa mbere, Imana ivuga aya majambo yose iti, nduhoraho Imana yawe yagukwiye muri Egiputa, mu nzu y'ubuja, ntukagire izindi mana umbangikanya. Endelea. Kane, ntukibazire ibishushanyo cyangwa igisa n'ishusho y'ibintu na kimwe kiri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku isi cyangwa mu mazi yo mu kiyaga. Ntuzibyikubita imbere, ntuzubisabe, kuko jewe uraho Imana yawe, ndi Imana ipfuwa abana biga bitanu bya base nkageza no kurunganwe
rugira gatatu no kurugira kane kw'abanyanka. Haya yote maneno yose amajambo alisema hapa Idris. Idris yavuze. Unajua kama mtu mongo, urazi mubeshi, kuna wakati anasema mambo hajui yiko na siri. Kenshi umubeshi bagira n'ivyo yavuze. Anasema Yesu amekamata sheria zote akaweka sheria mbili. Ngo Yesu yafashe byose byageza bishye mu mabwiriza abiri. Ni kweli. Ni ukuri. Sheria mbili. Unajua? Arega n'ibyageze bibiri. Acha nikufunze. Ndakwigishe. Sheria zote zilikuwa 600. Ibyageze byose zilikuwa 600. Zara 630 na 30 na 30.